Hello, linge kamsan tharing kinyen do sigo pheba ding samol ka su shuye tharing kinyen dong de so phama su so thu chung chung le inji thangbo lap de sambo khande chini lap ko re le de thola chhe do kan shu bai na linge so mangbu chi king ala ngothep Facebook da Instagram nang la inde yigi tang ni do thu chung chung la thangbo lap de khande chhe re ka le thi do yang na khorim chi this chi shuru chi dal ne ro songza ngi gi thari linge so la di kor le chi shu na sam so de che do ngi gi thari ngara Toddlers Learning Binder ra ni logic king na di Facebook ngothep nang la hingi chola chik share choi tem bai ra ani thidil hingi chomang bu shu chi ki DELEK kami be shuk chung nang ra ni gi ni du ta thangbo yang re ani thanda ba do ya to na ni shu ge ni singe ni thung tiran chhe dura ti ni ma logic ni la ngothep nang la sha de sambul hingi chomang bu chi thingsa pe chi ni gi me na this ma ma la ra feed la ta ora ji na Odigi ni thari YouTube nang la yan dus chik tension na thengi so mangbu chila phen thore samso tinyon la kiseling ni so nya channel thole thama thangbo singe chhag duna tashtile ni ming la kizom siye maso duna chik nang la nyin du ni sadawa ta so phubu shobo chhe chuk chik de chaga ni dun legi yore thengi so jangan channel thole subscribe chi du yim bache ani phege thone inji jangai da thugu chung chung la inji khandi chen lab go yome kod la chik khende yo bare ji na inji subscribe chi na share ra la so ani dinyam dala tharing gi nyen du go chugi So lingeta the binder manzo file che right the chilo ni dus kids learning binder lengi dus chi injablo de la khamba na mo learning ara gi ngote giming de dus sha ra ani din nang okay nang lo gi ma de ngel tis chi shuna ni lo chi chi de chira nyang la di ngote nang la sha re ra ni kondu shi ban na shi ine an di gi chen lengi YouTube se ko chu thana ngan chu YouTube nang la ta mi subscriber din dong chare ra ngan chu ani ni mi mangbu chi gi di sia chu yu na me na sam gi du thari du stu mare ji na ni gi chi lengi so mangbu chi la phen do ri sam sra la so ani ta chilo gi di shida sang sing me wa che du chi ne do ra nang lo la thangbu nya la ngi di ma te ni la chu jo la du box chi ta chu jo di ni gi chi te gen da ra okay itu che la binder ni ring binder ra ni thangbo ni la ni chula ti de ngin da ra ti nang la man zo khare re ni ki thu chin ju che la a gi so so khare do re b c for car d for dog e for egg f hen na ta dinde okay dinde chini z pa do yore ra this so che Tenang ni kita la preposition yor ra khaza mazo ni ki preposition gi ni tung chik lenge so la tai ra ani YouTube na yore ni I card de la shawo lenge so ni channel do de yor par description na la link shawo ki si preposition ko la ni tung detail ga ta ni thu na ani ding ni ki preposition di kyablo la dwara behind ine in na lo le yobacha tikima la do between on khar la di near then they are the preposition kashes chigidiche ani ding ni logic ni la side words so you read it and you ro ngang la ine ni de thanda side words yang khaga che so ro kagi ya ga do khandi ya ga do tani ro side words ke ni du ni gi channel thole yor ta ro thangbu shu bai ni gi channel do la vowel su side words and bu chun ju li khandi la bode ni dum khatang so yang yore ta dinang la chang chik hingi so la pen thoi idea chik ra re sam midra hingi so khari na do origina screenshot chapchan na ro na share ra ding an cha so ra ta den thangbo ni di case na la khari do chik hingi so ding in da ra case ti chilo ni to simple na de do ra tin nang lo ne cha ka si mangbo yo ta ra ni ma cha okay ta di thangbo le sra la pala di thanda nga cha me ro di kang le ni flash ka so ya ga ching ran chik dichi the sample do re tinang la phije mango re do m capital m small la ko indiche match che do khache chigore tine di word building puzzle do che di trace che di complete che do ra di nya gi chela complete che ni an link so chik ting in ra tine di ni khaza Instagram nang la par di lu ra side words ima ni logic ni la side words dus chin share ra kya bro on off sujo in your dora ta thanda ngi ge those chini side words ti so chik chini side words the long part find ta english ni side words ship chu reng up chu ri chi ge ra la so ti che ani ta di nang la ding ni ge pul nam ju thegas
activity changes in the nang che the apple gaji parda ni blank den zunangla a gi jala spelling kharim bade thi ko ero che thine orange da mushroom ne ta di ni gi pu din zur khuran zur te an chi che ero ni di chi so bola du se jo di ni gi parlo gap zeros gap an ni te gi derwa la so ta thine ani de manzo gi shape ra sabda heart oval pentagon hexagon circle su dwara tusche thine inchi nangla ke cheshu jig pu su gi khari shingo yor le na vowels ki jidani a e i o u to the mole yigi di ha khore ro vowels a e i o u ine ya sound pe khechim bur ro dadang la tani vowel ki yama to dang chang cha wor ro sonza a thine a e o and this chin vowels so yi jangdan che thine ni di kharre la or chine dingi de par shaw ra hingi so par sin habur middle vowel sound a e i o u jorwa kogi short sound di khadu tengu yore ani ko consonant ni gi kimala vowel chigle or chine penachina c a t cat lorwa odi du e la a khadu la yore e la a rang cake le dunga so e le ba di long sound chasora dingi gi middle vowel short sound che to phije chi or dera pot sun and so man six lendo log mob lendo di dus chimche la so tha thine ngajo box mangi chala di so gai tha dine ngajo binder ki ngune ta dila dugun darwa hingi so thangbo dela chiksi gore jina ni gidela nanglo la khari yo ta syllabus tawra lobsin chashi chargol khande do jing arangi ta di chigyo ro jire darwa di khande do dina le tha tanda mangbu yore di ne yangi logic ngele yo dingi to shin rang shine darwa to chinju le yilap to some letters la be khechim burwa capital the small letters thine phonic sound 44 sounds yor darwa manzo ki letter engine am khajo le nishta tu yor le ra nishta tu re ine sound dikhari yor 44 shipshi 44 basic sounds english le ni gi tu yor ra dingi I card la shago description le shago ra dingi so gi see the depend of yor sem du ani okay thine two letter cluster and cvc word two letter cluster la du vowel su nyam dula consonant chik du bare china penchina a nyam do m duna m chera e nyam do n duna n chera I nyam do in duna in chera dilanga ju two letter cluster vowel so consonant shamba nyam do unique khari sound thingire thine cvc words consonant vowel consonant thingi consonant c vowel a thine consonant t cat den chaswa digi sound dila be khecham bore ra thine blending ani six su khande chini chu du gore lejo ra penation ngajo br bra cr kra ra sh sha th thalen lo dwara tige labeche tin simple reading namgyu ngajo ra sentence chinji loi do yor ra then side words ledi tinjo ra tinjo labe ke chimbure raso ta ding ngajo ki thangbo page thangbo le du ta dening ni ge thingi so le tungen da ra ti khadre do trace chia pool thangbo iglap du line khap du trace chia ya kyok ni trace chia circle trace chia sursum riro trace chia shuni shaira tining anjo surla trace chia curve trace chia the rainbows of the rolling so kharis of the singing to ni pu so la trace chi chune ya ho yor sam gudra dike changma lingi so thomna dona nyue yor wa ragre ngara ine ni lingi so shu so ra dinang le ni ge the flash card to so go sam ni thapsi ro chi de ra dinang le ni ge to thna ya ni marta dinang le ni ge flash trace chia gi di ro jik sha de ra ta thangbo condition jang oi relajo ro la so ta ni ni ko man so ani thine ta anjo letters so ki sound kharimba a la a ra b la ba la ni phi na theras english thi ra ni so ki screenshot japte na la so ta di chela di tala be yim ra capital letters re do thank you syllabus ki chi thangbo di capital letters na sha dwara ti khar che do anjo small letters la so di chela ani letters out of order thadinang la letters hangma thuk dwara an so gi thangbo a b khari ba ya bochini go din che je ba the capital letters de the sipa chikyan thine khari ore small letters out of order lesson out of order le di khorim thuk yo ra
tine nganzo ngi de la activity chinju ji shai ro dinang la khari la do write the missing letters of the alphabet ro dinang la thimi so ji si warjina alphabet small letters re dwara a do ta di goes dinang la b the c do sorry a b thi ro kha do d a f g h re no du chin che che thimi la so the capital letters right capital letter A to the B number the la B to go you pull at the dictionary te origina kuzola ABC na la de ya yo resum de ba tinala ani small the upper letter yo ra capital letter the small letter ni ga combination ni yo che ani chela si ngi ge chablo li de pu chinji chele ni chi ni de la jar sa yo ra ni manzo de la yenden samogi chire penjini ni A B C D la so blank sha se ro an khoran so gi A gi khari tu re B gi khari tu re remuthi jo do che ni manzo jabrola A for and B for boy bag C for car D for dog lani dus dilavache this someone nimachik lalla boya yo mare tawachik ya ti ni syllabus kora in this mo page logic story korne pula thambo igila bi somole digi ore samgudra tu ki lamsang shini mindu ine yang tawachik tawni digam gorgudu samgi na so phama so ki kyo mare samgudra kuran jang kurang pa wechik shende ne digi ore tu la igila bi kachu madaro na shera kachu tangi ore da samgi mindu so gira dinganzo letters so gi chaswara la so fatine ni thangi pushi ju ji chi jo jera tongba de tu sur my alphabet chart len pu so gi remote che la so tine ni thangi kecheshi vowels re la swara vowel ta tu sambola ni so gi sound de la pethunan chi wo darwa vowel letter ta kechumbu re ne ya sound de pet kecher the penetration nga jo umbrella le di sambola nga jo an umbrella le ni vowel a and n shall ro sorry article n shall ro ine unicorn le di ashai do ye ni ga u ro kharchin chare la ore jina u le di vowel sound chawo ma ro a le di vowel sound chawo ra sonza article ta dang wo de der ra linge ta dina la ta di di kosha ni two letter cluster thini ye syllabus na do ara ta a nyam do la ni consonant b d g m n p t su dina khari sound a b ap ad egg m n ap at lengua page similarly ani changma vowel e gi sound khashes consonant khashes chudi jo thene vowel I O and U dinganzo two letter cluster ro vowel chik ta consonant chik video sound re dwara ta dichela di kharre la original sound blend na di penetration consonant C nyamdola H du barajina ngansu cha dang cha chedwa P nyamdo H du barajina pa dang pa ani pa le du sambola fa le de derwa S dang H du na sha ngansu phu hina cha dawa cha chanya dinsu yorwa injinang la me du sambola khonsu sound ni du letter ni du go thu yorwa T dang H du ta dang tha chigo jiya L nyamdola consonant khashis tu barajina BL blur le ronga jo blend le di coral blur le ni do CL cl FL fl GL gla le ni ti ni gi hingi so la ni gi sound blend ga ni thung tang me ro vowel su gi ni thung yore 44 sounds gi ni thung yore side words gi ni thung yore ine ni sound blend letter chik dang khura ta pension consonant shimba chik dina sound khari sawa khari thung gi re le ni thung ni thanda channel thol tang me hingi so gi kisi de yang chik ni gi tang na sam hingi so ni thung thang bo jang ni ro ji ne yin jing la chen gi section de na thiro chi yin jing ni thung ji tang thu chi ro inde ine ani gi mang bo chi gi di ni thung go min du sam shingi yo sam na nga tang me ro nga ran so ti yo ma ro ni gi zo hingi so che do ni du si gi za la so r nyam de la consonant b sound blend khandi thungi re bra kra dra fra gra ti ma sound blend cha so ra oops the dictors and chik ba ya s nyam do si ska sna sma spa right ta di nga zo khari chare long vowel sound ni thangi short vowel sound la swara a e o l ni long vowel sound de pele lo re a gi long vowel sound a rang e gi long vowel sound e I gi I o gi o u gi u
One the doji or the the penetration at the langi, long vowel sound guinea do ding at the shira shumera, dingy, mote YouTube now YouTube now you're I got the shower description and shower writing is a zero long vowel sound condition to long vowel sound hakuna and short down inji vowel susugi to down the wishing low down the pep hindu reason with the right. That's what the digela double letter words pension each langanzo a letter laswa manzo net net the rahine e ni de ko kharchere e ra ani l ni la ani o ni la o chiklanganzo o le ra orange ox le yora o ni na u churda boot boot le ra nganzo o den de re ta dine ni gi thande ani a b c d dine gi internet Pinterest re chiklan ni sung samsra the letters so ge chik shinga thu ge yo do re noun chama noun lo re da ba ti che ani tha dine gi dine du dine gi dina le Facebook ngothet na yo ra dile tu chung la di condition lab go re le jo ra days of the week tunda chi gi ni mo di condition lab go re le jo ra ta di kan dinga shira shin me da ding so chik zero na din de kora ge jo ro yesterday was tango khari de today is tharing khari re tomorrow will be sunny khari chagre le ne ra ni dum de dusre ni din so ti strict origin di condition le na la so ringe dosto ani ta tharing Sunday re rangi video shoot chi to Sunday re sangi Monday di upload chhara okay dala ni gi today is Sunday la do and dango yesterday khari re sunny khari chhare ya inde kora ke ni to chi labe ya we re rahti la so digi jela ani days of the week lab na duna chi gi ni mo sulam na tawa chi lo chi gi tawa sa so lab garba January February to cha tene mangudo jig dura ni ne thu chinji di changma mangcheo ra gyaja gupchugongas nararangi sojo ro dusto jire ra ngadela ani chungchung la yigi lapki san thu chinji yigi lapti ta arala she mangu bedra khonjola tagi che ale khonjol dus china ga do ale ngi so nangla thugula ngajo thugulop jonte de to sonda chembore ra kisi ya buji tenge thowara ji na Inaya nigi khari nigi dus chin thenge la ngara sujo samate moya khari dulna so kalitis jabare jine so ngene khantu to chedu gu dule jora fruits apple banana orange mango grapes watermelon and dus chenga remu yabu me thenge so ngi le remu back ya ga chedu re samle dira nigi digam chedu ne lenge so dile ya ga ngi chedu ya iche tamma tanya ye shera la so thine colors basic color den jora tula den so samma chinji ne shena 직 color 쿠란스 tonang yue do je ra de colorful chondo mangbu da remu mangbu thong so ma ne lobjong la chie gi chunjuni troa de te ore jena kuran so message dus de re sum gedra shapes ra thangi gi chunju shin difference ora thangi chula di che ra ani konsola dus ya diamond ko do stick chile do dus chile do ta dus idea dus le ra ya ne fruits ka ji ding gi ngala di mangbu yue ra de kharishin shubai na tu thangbo jange de jinda chek pass out chadi ni pale de sambol ya test ho jo yue ra tene do re tene de la kharido magic words la de sambol nga du namji ni chik yar ki chik pichu che do yue ra thank you la please la excuse me la do yue ra tigere do sine de origina laso tene manzo 5 senses wangbo ra miki wangbo ani che lak ansupu lakwala nei ra ani na ani amjo gi khari khari chigre pensina I can see with my eyes la do ra to story ni se chik si dara ni chamala de ne thizu mangbo do ra raso ni opposite la nei re big and small che chunga che khaire chunga khaire la do ra koransula raso ni da di how is an apple like kitchen to dan right adjective to dan ni dus chini apple to ani ni dit sik de thangma thangbo koran zo la shu chung te dus chin te ro antiga la koran zo la ni apple khandi ore khonjo chembo yore la ore jina chembo la khari le ro an koran zo big le de kisi thagja ma sing na thagja la bya ani kisi chembo la chu ge je thi ore jina khari le su so gi pha big le la je ro tine apple ki khijo khashis thi ani jar sha je bu je ro dus che animals and their babies. Dita to the yes, or into the tambos, and if the laboratory ya we are
simjen su su gi pu la khari lag re le che ra nganzo pheng lo dem nang le nyama nganzo la thangbo niwa suma khagi ma thing de nganzo chi ya ta tiu ra riu ba phiu le ro ya tin de ro chi re ra la so ta dini ni de la ni di che la khong so chogi pom mi ra ni sha ye a precious human life and the paradox of our age lady digi ni nganzo de la ni thu changma ro ta chi ni yo ro re ro khon so la ni de love jang ro nganzo kan din tisik din de sha thu ba jina khorang zo nganzo nam di nya nganzo pe ning zo mo ro nam ju chol la chol thwe ro konzo in de chol shuk chum bu ji te ma thne ne in shi lo la da phen tho de yo ra idea wa de ne and the jela shira ke marra changma a gi su khari dure b gi khari dure lente ding arang nyare che to ro to store ra pula jamalab di sambola ani thama dela kemin to tongba rishra la solinge ani di dus chininga zo toddler learning binder di dus chinire dingam dola ni gi thingsang ta linga so mang che chi kemor ra ni gi rangi inde workbook yora bu gi chongdar inji jangai chedele ni dus chinchik ser wa ta dingam dola include china look na yan digor de ne ta dikhaga chi so ra ni lingi so chik te na samso niya dinala thama dodan chik do re de rasong sang ni e chi buch de da niya e ni z ba to thama yo ra ta dinala lingi so gi little book of a la dwara thangbo de la e so so gi min khari khari yo ado che thine thu chola a capital A small a wala ni capital small mix chini the yo thine let's find a ladwa letter mango dwa ani capital A the small a la khunjo gi khari chi go re chen dang go shima la dang yo mar tarwa thine let's sort a ladwa ra a so so capital the small ni de khangba so so lu yo ra thine tup andina lu go yo da thine khala do let's color a gi to gi remote nzola khunjo gi khari chi go re chen dang go ben chi na a for x apple aeroplane ra color dang go yo tarwa ani cat dog nzola Tamadela, let's draw a ladora a do your remove Harini Chilla and remote you right in Chentam. The matching A B Lenny set your full ra and in D Kissy Tida 5 in kids on your mother. In A and D kissing so the little A to B A to Z booklet telling so Tula near the Operachi Regina Niki Motepian Instagram Chignala things of Yangala you get down on share anything also links a king or a diga like Yintung detail ra someone sang to go in a YouTube na share ra I got link shavo description na shower hingi chik siruna and now do na ngala kisi hanging out there to chinchi siruna share ra di dusre andeyam dula tanga thanda dikan lega chiderda kharla do chibele do tumetsikya first 100 words for kids ra dikan la karcha ra khari khari ba tu sinda di ta de tishi jeng me thanda ra di india chini yore ne ya phi de engineer ga nang le yo ra anti dusche ta di ngani gi thega surgi khebra ro che an tharing gi ngajo Toddlers Learning Binder ki nyen tiran zami lengi sola dine changma chik kalore sawado member imne an chik ni lengi sogi chik phentho idea sawari pa sawado ji raware ji ne ang appe go chungse ratio ra lengi so se tu chinjule injilab di sambole inchik din su chik tarona shwe ra manjo ma cheo chik dana jo sambota da people of the la this ko lengi oh sambota da people of the la ni so manzo ani sambota da people of the la inchi anjana shivani ma chilab go ma raine andi surjong nang la changai do chini lengi so gi chunjun labgi china jana shibanga pa yali tu digam gi kale chi thegi mare samge dra re khron zola changa thangbo ni pe mangbo yo raine ya lobjong ne de khasu manga china phe manga tho ra ani this nima chigla kama chonga ya ma chuji chega chi inji le injik ta no na shwe ra khron zu chuji chema tiram phen tho re la so ani ta ke je mangbo shi me ra ani terengi ni dun diran sami ma pe ne le kisi linge ga channel to subscribe chi gi na engger boni chik shi ku subscribe chi na ani linge so sapubula ke te je gi re wa chi ye